Terpon kepada selamat, amin. Anak-anak kapi jaga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, jaga engki. Sampai kenal-kenal orang sing ngak nikah, cong bencong bareng siapa kenal aja ring mangken bencong e bedeteng sih. Drum band bencong. Apa seneng ke bencong, apa tertarik ke bencong, dia remau orang cek madrasah datang bencong. Hari ini keterang na beda kau mana nabi Lut bahaya. Lah ya doh tak sengoca. Silakan berdatang drum band keng lagu na kisah Rasul, Tola al Badru, Salawat Badar. Napa sih mendidik nada kanca santri. Warian jo ongko di atas pentas bi nyawer, wajoget, bencong pak. Musibah raja nih kak. Musibah raja. Seneng sama anak tadi bencong dah. Kan tak seneng. Bangga tering tu di anak tadi bencong nih. Walaupun saungku na bencong ni tak terus tadi bencong aslinya. Karena pun pergaulan na. Mereka nak sampean mau di anak laki bini, mau ki kene ni kah? Siapa pati papolong, selaki bini siapa pati papolong. Apa? Takut diki bini ni ketiti tomboy, teti laki. Sebini takut teti bini. Karena sering ngapolong, masih laki pun mau mainan nane ke boneka ngemben, teti bini ongku diki. Sampai betek teti betek bini. Teti mau lah di anak laki bini, mainan apa lain? Siapa pada? Deki tormontoran, sebini tormontoran. Waduh betek laki akhirnya. Dan bahasa nama ken tomboy. Mun di anak laki cep melaki dungkin-dungan cep melaki boneka. Akhirnya nyosoin deki kayak anak laki kira. Akhirnya kan dibetek napa bine teti bentu, teti maknus deki teti na. Nah. Mun tro tahu isem kan denger apa wisata, beda Lailatul Ijtima'an disa. Tan pola masjid apa akolaan lemalem ning som kandeng keneng na. Beda kontes di saja. Beda busana muslim merua. Ki karena tak jaga bireng tuan akhirnya pun terpengaruh angku. Bahaya nih bahaya. Ya. Jadi polangi di kota ka ajem haja benian tuli congok aja. Takut deki atuat ngaku ngingatan lor bebeni. Padiki war kula tak kotak, bapak iku deki kadu.